joto no hambai tai waisa haino hai ojoram ka man bagoi belai no hambai chung oro tabo ko kisa sanani haimani inka inke lai thangnai 15 January 2022 kaisa press meet khaika omo bodol ni bumung khaike Bru National Party of Tripura hingwe kaisa press meet highway video belai no viral kha omoni kokno toiwe social media wo belai khino tung phajak o kokno toyo tabok chung Bru Displaced Youth Association ni ongyo kokiksa sana ni muchugo oro social media wo chungmong khaike joto borok bebak no chini o sornathi Mizoram ni phaine rok no se omo hai khayu hingwe joto borok tini debor mangthung jamatia phonong thung mok phonong thung koloi phonong thung o social media wo je comment khaine rok o sornathi ni phaine rok o Mizoram ni phaine rok se omo hai kok sawo oro Tripura ageni simi tongnai omo hai kok salia hingwe chung Mizoram ni phaine rok no omo hai kok samani bagoi tinio chung o kok no joto ni buskong sanani muchugo chung omo hai press meet chung silia chung oro tabogo Tripura wo chung settlement se thirongya kho oro chung bahai khe chung ADC ro demand khainai chung party chung tamon bagoi bacha boi omo hai doro chung khainai omo chini kok ya obono chini o Tripura tongnai takhu tei bukhok song je social media o comment khainai ro chini Mizoram ni phainai ro bagoyo belai hamya kiringma singsak koi kok saman bagoyo chung tabogo clarification rina ni mochogo chung Mizoram ni phainai ro omo hai BNPT dol chung khaiya chung sibo silia tere ageo omo hai kok chini sakawa sani tangthung chung omo belai khe khatungya omono chini Tiprasa Tripura o je Tiprasa hing tangnai rok no omo kok no chung tabok no sirina ni mochogo pia tabok social media wo hamya kok sitra sawi chung no belai ye saman bagai no joto omo hai sa tongnai rok no po chung nakar santhung ye joto no sirim ni mochogo abon bagai ting chuni chung tabogo bo kisa press meet hai ki makhi kha bo kok no joto chini Tripura wo je tangnai rok no bo kok sithong chini Mizoram ni phainai chung omo hai party khaiya tabok chini tongthai chathai tabok thirthaba krengoi chung belai no kos tongoi tongo omo hai ong tongmani no bahai khe tai kaisa borok le chungno norok khaigo Mizoram ni borok ya khe omo hai khaiya again simi tongai or Tripura ni Tiprasa rok Bru ro riang rok le omo hai khaigna sia hingwe kok sawi chungno taiwai sabo Mizoram ni phaini no Mizoram se gikhirewe botok khaiwe rohor khe hamnai omorong no hingwe kok rok saman no chung belai khe wana jak khadu jak chung khatunglia omono tewi chung joto Tiprasa no o kok no sanani michuo chung oro Tripura wa tongna ni muchung bagai no joto chung thangsa no hamang bagai no chung tabogo Tripura wa tong ni settlement tabok chole tongkha horongwe chung joto bai thangsa ke tongna ni muchugo agewo omo hai kok rong no chini sakawa jo jedo phaphono ta sathung hingwi chung joto no koyo belai no hambai joto no hambai tinio January date 17 2022 chung Bru Displaced Youth Association ompie tinio uchi ha trewa press meet ma khe phimse tinio chung press meet ma khemoni main reason khe lai thanai January date 15 ni evening prai sarini pasta girdawo video ke ha social media wo betha viral thomo abo video abo khe BNP team thok taba chami hiye chung khawo abom thok khe brownie demands point ADC saimo tongo abrom sio plus bro kobru riang bru kobru no recognition khenma abo bro sang simo tongo hebon ba khe tawo social media wo be thakhe
ten sonong tongo chini IDP rong ba khie inke bo chini indigenous tribe Tripura sinyo joto su tongnai jati himba tin ya brom sinyo chini bru ro ho ko ekjon mai sinai tongo he abudi kheongye chini IDP ba khe tawo chini image chini joto su chung tongmo abono nosto khete mo dikhe social media o chung wo himba tinio abro chini IDP no khe involve ong siye bo joto su demands point le IDP rong ni demand se hi abro jo ro Tripura indigenous tribe ro khe abro joto su comment khesine rong dikhe chung comment no pore sauna yem chimayo himba bro comment khemo chung betha kha phango chung are khe pore na ye chini kha phango bo dikhe chung thangsa hi Tripura o tongphie chung bubagra no asaye abdi khe chung pa thangsa ke tongan ma ke chung kha phangong phi tongye bodi khe browni comment no nu ye browni feeling ro bodi khe chung nu ye chini kha phango wana bi chinta khe chung koduga khe chung ten sonong thong bodi khe social media viral thomon tatiyo abro chuno ko ekjon social media o comment emorok bangma tongo ari mo pale pore pe angsa su pore khare nai bo sade anong ne khe better to send them again in to Mizoram from Tripura as soon as possible. They are not allowed to stay more in Tripura. Anyhow, we need to send them again to Mizoram. Inkhabu khipie tre tongphio boro tola semo. They should be chased out from Tripura as well as borok ni tongmung sitra. Real color clear khairok jaknai jatya. That's why they were chased away from Mizoram. Now let's chase them. They are going to create problem in Tripura as well. After they got big help from Bubagra and others Tiprasa, they started demanding what they have demanded at Mizoram. Angke abudi ke comment pore khai thangke chung comment section ok bang makhinu chung abo comment pore khai sia. He abudi ke mon tatiyo chung betha kha phango dukhi ke ma tong tmami ke boro bo press meet khamole chini IDP ni joto su NGOs leaders inke signatory inke IDP ni joto su intellectuals ro bo boro involve phong sia inke bo press meet kha phubo chung sipo sia ever phong ya bo press meet khamoni he abudi mon tatiyo se tinio chungro press meet ma ke phayo